Da vidimo da li će ovaj put radi kao dimnjak ili kao briketirka. Znači, ispolirao sam ovu cev kroz koju izlazi briket, produžio konus i sad ćemo da vidimo da li sam nešto dobio time ili je ista situacija. A ujebem ti sunce. Izbilo je i na ovu stranu i napred ste vidjeli. I šta je tu problem? Jebem li ga. Evo da izmerimo dok su otišli najdalji komadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Evo ih. Možda su udarili u zid. Ko zna.